بانگا حق جکلها آمد گوارا اسلامی چاندی و هنری Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja ve mkhir hatın bernama rojevu siyaseti ve hafte serş mijarin mühim emedisa haber bidin mevanin mehene stüdyo em peşi mevanin xwenaz bikin alikare seroke giştiye hüdapare Eyüp Yanaç ve mkhir hatın serçavaratın. Nivîskarê Kovara Kelhamet Nureddin Kosserî ve mkhir hatın. Khêra xwe xwe razı inşallah. Temaşavanın heja siyaseta Türkiye ber bi hilbijariya 2019 her diçe germdi ve arasti her saleki zedetir maye jibo hilbijariye lebeli vekku ve mehektin dimehdin hilbijariye hebe siyaset vuha xabat dike lewra siyasete de demek nu emdven dest pedike evji dema ittifaqan siyasetek çawaye lewra 2019 de hilbijari 2019 de çebe ve parti hevdura ittifaq bikin herin hilbijariye lewra ve sistema Türkiye ji hatu ve guherandın ve serok be hilbijartin jiber ve parti hevdura ittifaqan dikin lebeli seri evvel de ji emi de ser mesela Afrin'de siyaseta Türkiye ve siyaseta dünya haber bidin lewra Türkiye berbe Afrin'i gav diçe ve çend kilometre nezi Afrin'i buye u Türkiye duhaze pişti Afrin'i ji berbe min biçe disa operasyonek rast bike her du mijar naha drojeva Türkiye'de germin u tene haberdan lehiladın pır zeyde ned rojeve de beji temaşavanın heja aborya Türkiye yani ekonomiya Türkiye ji lazım esere be haberdan lewra وەک tiştekî ve şartî yan jî bi dizî em bêjin enflasyonek heye û esnaf qîrewîrê dikin sistema faîzê aboriya Türkiye zuwa dike ev jî hinek lazım el serê bê xeberdan ka aboriya Türkiye ber kirve diçe 2017 de aborî çiqa mezin bû û 2018 de hedef çiye ev sistema faizi daima serok cumhur te tine roje ve sistema faizi naxasın banka de ser milleti de sistema faizi pır bi avaki şedid pe istihmal dikin evji işe inşallah bernama xoda mesele haber bidin beli de seriyavan tamamı meselande meselekdin ve hafte roje ve de bu evji de ser mesela şiddeta dici pirekan disa hezin qreş kavramın İslami xistin hedefa xwe di ser xeberdana alimekî ku 5 sal belki 10 sal beri di bernameyek de xeber daye di ser ayetekî ewi xeberdana wî anîn rojevê o serê de dîsa alimên İslamê û kavramên İslamê xistin hedefa xwe îşev înşallah me ser vê jî çend gotinan bêjin. Seri evvel de em dixwazin behsa Afrinê bikin Türkiye de operasyona Afrinê de mehekî paş xist alîkarê serokê giştî Hüdaparê Eyüp Yanaç ser vê de wê tablok çawa ji mer bîne berçavê me Türkiye de Afrinê de çixas tiştê ku dixwest hedefa ku danîbû pêşiya xwe bi ciyanî û piştra ecêba wekû niha serok komar divê و برای خود من بیچه نده من بیچه نها نیزی ناوندا مرکز افرینی بود ترکیه اجبا و دشتا افرینی دا کو وها ترکیه مهکی زیدتر اپراسیون دوام کرد ناوندا افرینی دا و چخاب مینه ev te xeberdan ser Afrinê û çi dixwazin bêjin kerem kin. Bismillahirrahmanirrahim. Îro roja got ji roja got Tirkiye dest bi herekata Afrinê kire îro roja pêncî û yekî ye. Li gorî got tê gotin 4-5 kilometre mane got
تکون نوا شهر عفرین جی ملت ترکیه خلق ترکیه به عفرین اراده به عفرین ارادزه حقیقتا مثلا که پر مهمه بلکه دوان سالی پاشیده ان حرکات ترکیه یا مزن اف حرکت عفرینه ترکیه خوازه دوی حرکات دجی بشریه که الدب که فقط tabi em dixwazin vê mesela Afrînê bi şeklekî rast teraf toplumê ve em ji toplumê re îzah bikin bêfemkirin. Berî her tiştî em vê bêjin Türkiye hate kişandin nava Afrînê. Çawa hate kişandin malûm e berî got ev herekat dest pê bike Türkiye têkeve hereketê Amerîka beyanatek da got ez ê ordiyek çê bikim ji sîheb 60,000 عسكر متشكل زي حدودا و حدودا محافظه بكن بيشتي جو افتشتي هاني هاتا جوتنو بيان كرن تركيا ترسيا وهمان حاضري كر بجوي حركه عفرينه ايرو معلومه تركيا تف بيدزانا جو كونغرام مي يا ديار بكر يا هبو دوی کنگره ده سروکه می گشتی و هاگو گو آفرین نتیجه چیه پکی؟ نتیجه پولیتیکا ترکیه یا دروایه جروجا مثلا سوریه حربا ناوا سوریه گو دست بکریه پارتیا ما دوی خصوصه ده گلک بیانات دانه hemen هر روزی وان بیانات خواه ام تکرار دکن ام دخوازن گو ده خصوصا ve harba Suriye'de yanlış nekirin. Fakat maalesef Türkiye roja avuved mesela Suriye'de yanlış yede. Ve yanlış yede hecaji devam dike. İro pişti harba düyemin ya dünyayı en mesela en facia mazın li Suriye çebuye. Ligori gote gotun tabi rakamı vena çi derece raste mutlaka mer %100 tam zaneli beli bi 100,000 ligori hene gotuna 500,000 insan hatine kuştin 5 milyon insan ligori hene gotuna disa 7 milyon insan cide gişkiriye facia ka pırmazın çebuye deve hususa harba nava Suriye'de ki beje ki ne beje herkes xodi sucu xodi günehe evina beri her tişti bira bezanin günehe Türkiye sucu Türkiye jid ve hususede heye roja avul go emel meja asr li camia emewiya bikin şame bikin ev çibu ligori qanaata me go Türkiye hata oyuna istihbaratı garbi yani adeta Türkiye anine oyunu وی چاغی başbakan Ahmet Davutoğlu bu bir şekilde ki emin hatta iro en zanım marif bece derece raste bir şekilde ki kibirdar en mesela hani zaf küçük dit bunun sebebi mağduriyeta milyona insan yani mesela Afrin'i tabi hem sadece hem naxwazin tamamı mesela Suriye harba Suriye iro işev hem haberdin sadece özellikle mesela Afrin'i hem naxwazin haberdin yani iro Türkiye'ye karşı PYD ve PKK ve harekata Afrin'i demeşine hem veji naxwazin bezanin go yel karşı Türkiye ve şartke PYD ve PKK ne temsilciye kurmancaya Kurdaya beli belki evji tabi temsilciye kesimekeş kurmancaya fakat ev her bahane ne harba nava Kurda ve Türkiye belki harekat devleta Türkiye karşı örgüta PKK o dereceya ve nava Suriye PYD'ye. Vaka etxwazim îro gotina genel başkanê me serokê me giştî gogo Afrin netice em vêne biçekî vekin. Çawa netice? Yani yek jê yani politika Türkiye ya derva
mesela Suriye'de ve hususiyede netice yek jeji mesela kurmanca efsat sali heja jî devam dike ev jî kısmeki ji ve yani paya ve jî ve meselede heye ve mesela Afrin'e de em tuhazın go sivile nava Afrin'e دوی حرکت ضرر نبینن لگوری هنگ خبره ضایعات نیچه دوین یالنز حتی ایرو ضایعات سیویلی پر مزن نکتیه مدیای جی او حساسیت قامویی که ام دبیجن یعنی دشاره و هادا شاره ناف باجاران دا ناف شهران دا سیویل اوی چخا بین محافظه کرن یعنی جی چخا وید کاربن محافظه بکن لورا هێزا لە دژی تورکی و کەم باس دکن ئەرێ سەریدا ئەمریقایە و ڕێهەواڵێن وان پێیەدە gelek cara mesela ev mesela PKK'ji ku Lüvan bajarın mesela çarı kortada şer xwe di nav sivîla de dixwaze bidomîne yani şer bi awayekî zanîn bi awayekî ku divê ferxê daye dixe nav sivîlan heta niha li derdor Efrînê şer çêdibûn hazirîkî PYD hebû ji xwe li wê der em bêjin hinek haziriye cepheye kirbûn û hinek em bêjin kolana kirbûn belê niha ku here nav Efrînê em vê jî dizanin li gorî ku xeberên ku tên û em hîn dikin xelkê sivîl ji wê der nehatine tehliye kirin PYD vê misadê nekiriye ser vê gotina xwedînin em ê kekên wêretîn jî sewalê insanekî sivîl jî yani zarar bibîne ew îna kesinlikle nayê qebûl kirin insanek bedahî ji bo ku ti insan zarar nebîne sivîl olarak gerek her türlü tedbîr bên standin lê belê ehlaqê PKK û hevalê wê ye dixwaze herbê di nava sivîla de bike ji bo yani xwe bi wana muhafaza bike yani umîd û beklentiya me ew e ku wê sivîl zarar nebînin li gorî gotên gotin PYD nahê li got sivîl jî ji wê derê derin İnşallah sivîlê wê derê bê sûc insanê yaşlî pîrek zarok hem divê herbê de hem divê harekatê de hem jî benzerê meselê wiha de wê ji zarar nebînin bêne muhafaza kirin nên ceza kirin kekên wêretîn ser vê de hûn bidomînin meselê tesîra operasyonê li siyaseta Türkiye muhakkak çêdibe yani kamuoya Türkiye bawayekî mezin destek dide vê operasyonê lewra em herin beriya operasyona Efrînê daima ji hêla IŞİDê ji hêla PYD roket dihatin avêtin sînorê Türkiye û gelek cara mirin çêbûn û Türkiye daima vêya dibêje ez dixwazim sînorê xwe têxim ewlehiyê ser vê de li ser siyaseta dünyayê jî tesîrek heye heta di sêroberê Erdoğan dîsa gazî NATOyê kir û di filan derê de we gazî mekir em hatin di Kore'ye de we gazî mekir em hatin di gerek cara cepheye de em hatin vega hûn çima nayên kêleka me Türkiye û Amerîka hat hemberî hev Türkiye û Almanya hat hemberî hev Türkiye NATO hatin hemberî hev ev siyaseta dünyayê û a Türkiye çawa tesîr dike بله به نوع خدا سیاستا و اپراسیون یا میجن حرب حقیقتا هر روزی که لیتین یعنی وقتا که تو جهلا دولتك بريخسنا كيف ارجوتك كيف تفكر بك بحضور حربيه ديك شر دكن تجربه جو اوبراسيون كيف هي هاني اوبراسيون نحربه للجهه دينه في الجورجو حتى سرو كوماري تركي بخواجي كي تأثيرك السر خلقية شيء دكي يعني آجوتنا كي بعجب السر خلقية خد بشي شيء دكي كي وقت عادتها تركي بالدنيا ركحتية حربة كي بفي شكلي آلقى أوبراسيونك السر ملتي خد ماشين وملتي وتفذ هنرمندي وصنعتكاري ونظام شيء وحتى أنا بيركي مالا خد بخواجي كي
adeta bunu vek nefereki harbi askeriye و بفي شكلي هرو در دكافن بيانات ددن مديا جكش خوانا دكشين جبونا جو في اوبراسيونا حكومت جو دخوازل سر خلقي بك عادتا جرد بتشنه ودمشينه يعني مركاري بيجي حربك آنها تيكرن وقتا جو حربك بقى حربهاني دولتك بريخسنه كيرك نا محقق نبريخ سنكر نبريخ سنكر اللي ده حقيقة ده باش بردي دولتك بدولتك دنير يعني وقو مقارن بين تركيا بأمريكا حرب كيدك اللي مخابن أمريكا هردم جبونا إنساني مظلوم بوي فلاكت وبسروان دهاتي نخاصم لسر كرمانجا فلاكتك هري مزنه وتأفجارا چنداي بفلاكت هاتين ببيراخو و دما صدام ده چند جارا امریکا بدسته قربانجی عراقی کردستان عراقی گرد و دور دماوانی هری تنگاسی ده دفجوان برده او به انصافا کوچکی خوی هار صدام هشت مواجهش که جارنا بكيمياسالا جارنا بأوبراسيون أنفال جارنا بالشكل دنيا بسروان شو بحزارة بلكي بسات حزارة إنسان جوان كشتن قربانجي مش حقيقة إيجو إدارة دكن دبيجن أم تمثيلكاري خلقي خونه مالسف جوينا هاني تعاقل نگرتن جبر ويا هاني جكي قالك جرا هاتن كشتن هاتن تالان كرن هاتن ويران كرن مثلا عفرين جكي عين المسألة بفي شكليه بيشي بشتا خدان لويدرا دان روسيا او فروتن دور بشتا خدان امريكا وهي ما بباريزه يروتن نرى امريكا جي نكار تم مداخله بك حتى أنها چند حب چک و سلاح و تقمنی دابنو انجکی اوانا تو اهمیت اوان لقار لهمبری ارتشات دولتك جو لسر نگیو خواه و ایدی چک و سلاحی خواه او بخواد چه دکی و دحب که دوی کاری دجکی به پیش و چوی لبروی نتو تشتکی يعني نه دولتك افریقایی که بی خودی بی کسی هنا چک و سلاحی و هنا و چک و سلاحی کم نه دولتك وری که ریخ سنگ örgütek çok iyisi bir sağla tecrübe ve şerri mesela naviçi cerin gerilla kiri zanıcı ki ne egde Afrin'e de ten kuştun anha ev gerilane be pray zaruki halki be tecrübene و نجی که اف دولت افریقایی کی هنا چکو سلاحی و به آریکاریا زوری چکو سلاحی کفنی ایگو برنها به اینجی سالی دولتی خلکی چکن و دستیوان نه جبر وی کیجی روز بروز ترکی د افرینه ده به پیش و در وره خانه که کی ود نزد جی که ودرا به دست بخینه یعنی تیک افرینه كاد عفريني حقيقة وسيفيل بين كشتن نين كشتن وشاري خوش شكتر بي خوياني كرن اف تجربات تركي ده شري سوريا ونسيبين فانات مديتية تجربة كوان هي هجر افيغو دبيجن هدفها ما قزل الماء وفينا في در الكافيني اولا مخصوص تشنا هناكن حيفي نهلينن چونك حيف هلا عندن دبينن وقال لك ديماني ورا سد مديها جواكيج وسر وقت تجيكي تين خواني كرر يعني جي تركيا وك سوريا نسيبيني جزيره ويد كاربه هنا كوريدورا وكجبو سفيلا اوراد سريع اول ده سفيل درنكتن جوان باجاران لي بيشتيكو هيزا مداخله كرن كوريدورا وكرن كوريدور وكرن ما حقق وانا بخازق وكه لي يا بقى درهانه بقى قال انها ضعفرين دي وتركير شر اللي برخد دي لجور زماني وان او يا وتشغي مساعده بكش فيها هانر او يا محقق بالشبهيه تاثير في اوبراسيون السر خلقي وقومغوت حقيقه قال لك اف تاثير هاني عين بفي شكلي ضد السياسات تركيجيكي سياسات تركي ايرو ايجو في اوبراسيون آریکاریا و بکن باشتن خویانی کردن ایگو لدیج وی اپراسیونی نش بونا کشتنی اوانا جکی مالسف ایدنی تندیتن بشکلی ایدنی تندیتن یعنی adeta بچاوکی گو بوانا هانی خائنن بفی شکل لیتینرن ترکی جد ودرهانه ده از بلکی دو خط هاکن شخوا ترکی ایرو عبارتش سر و کمار ترکی تشکی وره تنهی یعنی
حكم سازیه و تشکیلات و مکانیزم حکومتی مجلس وانا قش بالكلمات سر كومار تاني نار سر كومار شو بيجي حتى او نبيجي كي نكار تشك دني بيجن بياناتك بدن بكن دارازي جي عين في شكلي سر كومار جي لغوري مدفيد راهان دخت هاي قال لك مزن دكه يعني تركي بخويا سر كومار ماغو تركي بخوي من لورا بيف بيفاوي كسا جدني الهمبري ويتوني كسا جو بعقلي سليم تشك جير بيجي الهمبري ويتوني خطاي لغوري ما افن يكجي يبقى قوتاغو ايرو دسوري دي تمثيل كاري كرمان جديد جوار بفي شكل او بنافكرن قوتا كردان بفي شكل او بنافكرن خطا قال لك مزمو لورا امزان PKK يبقى ne temsil kare Kurdayı. Vakta tavır gut kurmancı dünya giş dikevin ber. De ne var iyi? Mene. Kurmancı go Louis Bajarı bxaj ki dijin ego jor raviyan hatın vedrahane bir daha dimen dağını medyaya gotune PKK lima zulüm kiriye ya PKK vedral ma zulüm kiriye zaro kema qizkema ego karın rajın çek usilaha giş bir zora xwa jme sandını birini xısın nöbeta iro ego ten kuştin be bunu hecmaran kaşti hazara او غریبانه هانینه اینا بلکی قدروی پگکی بلکی نگیشتی دهاجی که هجمارا کشتنمان لورا او هینا دجه محافظه کریدنه اوه هانی خطای کلکی مزن بو بلکی جهیلا آنادوله آلیه ترکاوه جسر و کمار تشکی باش دهات خوانه کرن لورا او خلق را کرانا سر نگاه yani operasyon ser halkı hat çekirin o kırın taraftarı ve operasyonu adı da ki kuşti zamanı ser o komar ser mesela kuştiye YPG ego ten kuşun hecmara dedi. Hecmara dedi o de be emehin hüfke sidici ki bikin yani nabe ev operasyonu hani hedefa terör gerek terör bedersin ve ser kuştiya ser hecmara kuştiya medhedeki و دبي ميجيشا بكوجن اف زمانه هانش كي زمانه قال لك قباحت لي خطالي قال لك انسان دنيش غير تركا جي صار دكن خطاك مزن رياج بله مثلا افرينم اوقا نقطه دين ويدر متقاجه ده وهاب نمسين ما مستأيوب ياناش بربه البجاريه اتفاقا يعني دیروکا سیاست Türkiye'de gerek çaran ittifak hatine kirin hinek partiye ve hevdura ittifakhan kiriye hatta de hükümeti de ittifak hatine kirin lebeli helbijariye de 2019 ve cuda be lewra ve Türkiye serokek embejin binaqine nihaji sistemek ve hadanin peş milleti partiye ku dünya stadi dehi deneji bu partiye mazın re ittifak bikin da ku evji bu partiye mazın re ve embejin ve çemi derbaz bikin uha emdkarım bejin ve sistemi çava dibinin parti siyasi bale malum ev sistema ittifaka he 20 mehmaye seçmere gündema millet işgal kiriye hatta yani esir standiye esir standiye gündema millet jivega ve herkes ki ve kira ittifakı bike bir şekilde ittifakı bike خبر و نوچته بحثاویه که دکن افتشته هانه aynı zamanda mesele milleti mühim bed ve şerin evci politikaya ki aslında belki en ya zararlı eve herkes ittifak meşru herkes tirakare ittifakı bike fakat he hafkas zaman maye gündema millet be ittifakı ve ha esir distinin sorunu mesele mühim deminin de ikinci derecede evina tişteki zahf yanlışı aslında gerek vahan nekir buna Serokomar Erdoğan vina tercihen dike evlugori hoş şekle ki tuhaza bir de siyaseti millet gündema millet ev çe dike nahile millet tişteki dire meşgul be Pişti vena em vaha bejn ev ittifaqi hane malum ev ittifaqi hane ittifaq teklifi peşiş MHP at. Ej AK Parti ra govere az destek bitmete o pişti vena bu az aday dernaxım ji boy reisi cumhuriyeti pişti vena alana siyaseti hareketlenmiş bu germ bu.
ام دکارم بیا بیجن اف فکر جی MHP درکت لورا دولت باخچلی کاغذ داده خود سرجی چیکر یعنی گویی اتفاق امی اوابکن parti bravarın cemhev çatı ki hebel servan herkes rayı xu bide partiye ki rayı van partiya behevdure beyne hesabandın o serok be nekhandın yani ev sistem bu anın peşme. Bele yani ev sistem hane ev teklife hane peşi devlet bahçeli hat. Pişti bu ev tişti hane ji izhar bu ev talebe hane ji derket AK Parti'ci değerlendirmek ikir evancı demek ki şuara faydalı değil. Acaba kid ve işi de karliye fayda daha zavjere. Tabii netice ve irona belliye. Yalnız gori kanaata min ye gojivi işi istifade kir Devlet Bahçeli MHP'ye. Her neyse yani neticede ev tercihe ki Can Parti çibike serbeste bıqima xwe lebele piştigo ev ittifak sistemi ev düşünce harekete meydanı piştigo bevere ilgili zav yani şimdi ne uygun derketin çava millet aşırı derecede kutuplaştırmıştı. Serokomar Erdoğan tuhaze millet bike de kısma yek je ye jime ye milli ye diji ye necme gayri milli ev tiştihane ev yani dişak kırılan millet ne tişteki rastı ki hara bakijan ittifakıcı tev yani kesire gerek hakkı kesitine beje ev ne milliye ne teviye ev tişteki yanlışıya ne hakkıyake fakat uygulamaydı fiilen ev tiştihane tekirin fakat piştigo Gaziya Erdoğan hali hazır sadece yani MHP bervan xuyat ke pişti govan partiye diji MHP jidi be gayri min kes nakebe ve ittifakı yani sadece emu AK Parti emu ve ittifakı naxwaze MHP naxwaze u tiştihane ev beyanat jidan ev beri vegap çend roja Semih Yalçın alikari serok MHP ev tiştihane go ev ittifakı hane mev AK Parti kiriye parti netici go xwazin tekem ve ittifakı berad liste AK Parti'de aday xwe derxin ki به وی شکلی جی پارتی دیجی قبول نکن دوی نقطه ده از تخمین دکم گویی جا اخ پارتی وکاوی نامشه یعنی اخ پارتی تخوازه هنگ پارتی دیجی ورن جبوی گو اتفاق اخ پارتی MHP بناوی ملیت چیتیه نتو پرستی نه بناف کرن جبر وینا تخوازه پارتی دیجی بینه باخوه اما جالی کی و MHP jivi tişti naxwaze çünkü hali hazır gemu benek desteği MHP'den çünkü ev gavego ve desteği bistine AK Parti Erdoğan ve teke ve zor durumu. Beli. Ciddi hele de un ve mesele embejin hatına rojeve ku zuye. Ne sahi salek zedetirdi. Yani ligori normal süravenin zamanı bena he 19 mehmayiş seçimere. Jinhade ku ev embejin çatlak bir dibin kutuplaşma hem dibin çebebin cehiladın ji ev mesela ku zamanı milli ku te embejin istihmal kirin kekin üret emejwer seval kici person cehila huda parede ji xabatin ve serçine ون وک روزنامه‌وانێک جی ڕۆژەوێ تاخیر dikin şifreyên vê siyaseta nû wê çi bin belkî hê 19 mehmaye serê firzêde em bêjin ew resim baş nederketiye meydanê lê belê li gor wê sîstemek çawa çêve wê bi di serî herin hilbijariyê ya wê em bêjin grûbek siya jî derê dernê şifre hilbijarî wê çi bin? Belê şifreyê hilbijariyê heqetan anha serokomar tenê wê derkeve meydanê lakin di vê dirahanê de MHP Devlet Bahçeli û partiya xwe tirsa got dibin barajê di bendê de bimînin ew ya pê hebû ji ber vêya jî ji bo kar bi xweşvêna xelas bike lewra MHP malûmê wê yê İyi Parti binavê İyi Parti partiyek din jê qetiya û çêbû hinek tabanê wê hinek xwar bir ve bêşüpheyî hatta behsa sedî pênc
تکرن د آنکتان ده اوجی کوج مهپی قطعی آبن شو مهپی و چخی اوج آنجا خصدی پینجا بستینی یا نستینی جبر ویا احتیاجاوی به اقتدار هبو به حکومت هبو و اف تکلیف و گو میوانه مجکی گود و آنی دا حکومت جی تهلیکا گو جسدی پنجی زیادتر یک پنجی و یکی پنجی و یک زیادتر او تهلیکا جر هبو ده رفراندومی لی پرسیناج گلده اویا چاوی خود دید و جوه روژه حتی آنها جی که حقیقتا ده آبوریا ترکی ده سیاستا ترکی در وده و ده سیاستا ترکی ده ناف خود جی که مثلا گو حقیقتا پشتی گو بو اقتدار پشتی گو بازده تیرمه تموزه جدر باس بو تو حق و حقوق تو ناس منفعتك جاليه كرمان جاوه نهاد ديتن نه كرمان جاوه قاموية تركيا جي ممنونين جرلك مقدوري خصوصا چيكي جوج مأمورتي هاتن آويتن بحزار سر ناوي فتو بلكي ناف وانا جسدي بيست فتو بن جسدي حشتيه وانا نفتونه مقدوريتك جلك مزنا في خلقي قشي دهي جبر وینا هانی دبینه تهلیکا جر هی حقیقتا بلکه سدی پنجی و زیادتر نکاره به درخینه جبر ویا وجه که تکلیفا مهپی قبول کر و به هناك سایقه دنیجی که گو ملت بین غازه لسر مثلا عفرینه و سر مثلا وان تشتیدنی و یکیتیه که چه بکه ملت کم کرنا رأی و دنگه ملت چه بکه اویا آنیه ایرو چما بری گو هنا نزدیک 2 سال هلبجارتین هایی چما بحثوان اتفاقاتی کردن و روزوان ملت گندوان ملت گشتر ویاتی خبات کردن تخرج کردن از بیشم ایرو عفرین و مثلا سوری جه حکومت رسال و کمار فرصتک مزنه اگر دوید رهانی دو بسر که مزافر بوی و تشتکی خوشک به دست بقینه کاره وی هلبجارتنا هانی چند ماه به پیش بینه بنگه وینا یاسا و قانون ترکیه جیکه هایی کار پیش بینه از بیشم وقتا گو حکومت خو حاضر دید و خلق حاضر دید گو ایرو کارن هلبجارتنه بکن و بسر کفن بسری پنجی و زیادتر بستین پنجی و یکی بستین و به پیش بینن جبر ویا بسرعت کارا وینا هانی دکن شفرا وینا مزافر بونا ترکیه ده کوبان ده عفرینه ده و پشتی ویجی که اگر من بیجی که شخوا مرکار سر خبر بده اگر دویدران مزافر بسر که و البجارتن به پیش به هین گو ملت گرمه و خوا محتاجی سر و کمار دی بینه و الهمبری وی راقبه کی گو بین اسکرن و ترکی بینه بکی یک و فیدا که منفعتک مزن بده هین کسک الهمبری وی تونی و پیش بینه از این بلکه شفرهای دویدرهانی و شرطی بله که ایوب یاناچ بحثا هدا پارێژی بکەم قسمێکی پارتیەک سیاسی ئەوژی ji بۆ هەلبژاری خۆ ئامادە دکە di sehayê de jî gelek xebatên wê hene kongreyê we çêdibin îro kongreya Amedê bû Diyarbekir bû win haziriyek çawa dane çi xebatên we hene Belê em berî her tiştê ev mesela ittifaqa esareta got millet esîrî vê gündema ittifaqê bûye em vî tiştê hanê em dixwazin ev tiştê hanê nebe û em nakevne vî tiştê em dixwazin got gündem rojev bibe helbûna sorunê millet em dixwazin ev tiştê hanê bêne gündemê özellikle haqqê aboriyê de haqqê ahlaqî xirabûna ahlaqte û van xusûs nedî jî got roj bi roj nebaşiya wa zêde dibe em dixwazin ev xusûsê em meselê hanê bêne rojevê û ji bo helbûna wana gav bêne avîtin em naxwazin şeveq û êvar û bi roj tev ittifaq bêne xeberdan ev yekiya didwa em li sehayê roj bi roj digerin mihelle digerin li tamamê Tirkiye özellikle nava esnafa em digerin xusûsen li İstanbulê malum e merkeza aboriyê li Tirkiye kî bêje kî nebêje İstanbul e İstanbul hemen tamamê mihelle semtê İstanbulê partivanê me digerin meselê millet hîn dibin û bi medyayê ve par vedikin
em şahidin go sorunu millet zahf zedene roj broj zede dibin ev çend sale özellikle ev 3 sale beri ve seçma çuy ve hatta İran roj broj sorun zede dibin aburi paşveti em bina bitiştihanit binin vaki dici malume yani beişi, bekari, zedeye, enflasyon zede dibe. Van tiştehane eja em tuazın ji boy halbuna wan gav bena avitin. Gav bena avitin. Uçak em vaha sual bipirsin. Yani aboriya Türkiye haber bidin. Yani hakikati de van demi dawiye de enflasyon ku her dişe zede dibe. و Türkiye mesela gerek jara Serokomar Erdoğan jî viyatene zaman divê bi aliyê ekonomiyê jî aliyê aboriyê jî sermevatên lêbelê em diber xududin ekonomiya me em naxin nav destûpiya û em li piyane aboriya me awqa zêde biye 2017 da sadî heft neyanişim divê em mezin bûne hedefa me em têkevin nav 10 devletin ku aboriya wan mezine bilinde avaki berfire aboriya Türkiye vega çi rewşî de rewşa aboriya Türkiye çiye? Bele vega Serokomar Erdoğan özellikle yani usule kavi u saheye sorunaki hebe ille mes'ule vena dervadgara ev aynı zamanda siyaset vanu u neviskare Türkiye jî خاصة نخوشانية كوي في شكل هي جرك بري هرتشي أم تفجبنا خلاص ببن أم تمام مسألة خوي رابن مسؤولة وانا لدروا بكرن وقال يقول مسؤولة والدروا به o zaman çözme veci gerek derva be. Yani mesuliyet atıştaki derva be. Gerek o zaman çözme veci gönel derva be. Çen abi atıştaki şekil yanlışe mesele gohane mutlaka işi derva ve müdahaleni tenekerin mervena inkarnake lebeli sadece jiderva kaynaklanmış ve henek jiderva zarar dinle Türkiye jiberve durum ne başa veya bal ne baş bu nevetçe işte hani işteki neraste yanlışıye yani ev kapandığına kamuoyuya beli yan sorun hene aburiye de sıkıntı hene sebebi vena idare kirna aburiye ekonomiye İro yego idaretken ekonomi idaretken evana demek ki zamanında görev xonayineci yanji gave nerast avitne İro emtev cezayı ve dikşinin sadece yani İro mesela ev kurumel derva go not mesela ka Moody's beri vegap çand roja not Türkiye paşva hani kemker Türkiye tepki da yani sadece tepkiye ne yeterliye? Önemli olan merv ders bistine. Ka yani hakikat nebaşi heye, problem heye. Ev zamaneki derece enflasyon liser daha dimine. Dibe jab peva hatiye girtin, peva zelliqiye. Yani ser daha dikin nakit nay xwari. Beri vegab çandaki de sala çuide, sala go xlas bu. Serokomar jî û bakana jî got 2018'de ve enflasyon teke ve binê daha ocak çû nehate binê daha Şubat jî Şubatê jî derbas bû dîsa nedibin dîsa ser dahare o zaman mesele çawa gotbejin hevqas ne piçûke ev yek ya duwa bekarî zaf meseleka muhime ji enflasyonu jî daha muhimtire yani di memleketekî de eğer soruna istihdamê hebe yani en tiştê muhim ew e büyüme yani em dibên mezinbûna aboriyê ekonomiyê gavê got istihdamê çê neke demek ki mesele heye yani Türkiye malume ji ev çû 40 salî 50 salî di çizgiya kapitalizmê de dimeşe bir türlü xweşvêna naqetîne bi mefkura wan bi düşünce wan aboriya Türkiye idare dikin ev mesele pir mezin e ser vêna naysekinandin gerek em dest bavêjin
tamamı mesela خاصة mesela ekonomiye em deynin ser masê em bi mefkureka nû bi yaklaşımeka değişik li gorî değerê xwe em dest pê bikin ev ji eğitimê dest pê dike ji her yani temelê wêna em ji nû ve çêkin çawa got meselê me dî jî me nêzîkbûna me bal wan ve ji bo helbûna wana em nel gorî değerê xwe em nêz dibin em aynî bi vî şeklî yaklaşıma me nêzbûna me bal ekonomî jî nel gorî değerê me ye ji ber wêna em dixwazin di vê xusûsê de süreceka reformê dest pê bike özellikle büyüme üretima ku istihdamê zêde bike gerek mutlaka ev têkeve pratikê gavê mühim gavê goşteref toplumê ve bêne hizkirin hayata iktisadê gu hiz bike gerek bêne avîtin ev çend sale me qayîb kiriye me tamama qayîb kiriye en azından ji îropê gaziya me ew e em dibên hayata iktisadê em ji nû ve deynin ser masê bi bakışeka reformist çawa yani reformeka ku muvafıqê değerê me ye em têxne yürürlükê em têxne pratikê yoksa çiqa hare wê bîtir xirabe be aborî balnebaşiyê ve wê hare xwedê neke gavê ku hinekî dî jî xirabe be êja paşiya xirabûnê kes hewkare bigire meseleka mühime بله مامۆستا ون ناو ئەسنافا دەژی گەرێک جارە ئەم چاپەمەنی دە ئەم بێژن دەبینن ڕەوشا ئەسنافان چۆە ئەسنافێن بچووک ئەم دەبێژن ئابۆریا تورکیە ئەم دەبێن ji سەدی هەفت مەزن بیە وە گۆ بێکاریژی پڕ زێدەیە کو ئەکۆنۆمی vê bêkartiyê kêmneke û ekonomîke vala ye esnaf jî gerek cara em divênin ji hinek em bêjin faiza ji hinek krediyê bankaya muzdarî bin rewşa esnafan çi ye Belê vêga berî vêga çend roja dîsanê xeberekî derket di Tirkiyeyê ser 30 milyon însan deyndar heye 30 milyon însan bizzat yê got qayîtlî deyndar heye evîne aslında ev rakam hanê jî her tiştî dide nîşandan yani meriv hesab ke zarok û însanê got yani ne nava ekonomî de meriv jê derxe neredeyse tamamê sayî Türkiye yani 30 milyon ser 30 milyonî eger got deyndar di Türkiye'de hebe deyndarî resmî ev demek ki ekonomî hayata iktisadî problemê wê hene ya di dua we pirsî em teşkilatê partiya me di nava esnafa de sürekli digarin ziyareta dikin sorunê millet hîn dibin û bi kamuoyê ve parve dikin em vê dibînin özellikle millet ji durgunlukekî ji seknekî şikayetçi ye dibên îş nabe ev yek ya di dua dibên em nikarin kiriyê xwe bidin ev ne sadece gavê got ev bibe tiştekî umûmî gerek meriv hingê serê bisekine gavê got yek di do sê şikayetnê ferdî bin ayrî fakat gavê got ev şikayetê hanê bûn umûmî demek ki mesele pir mezin e gerek hükümet iktidar dest bavêje van soruna hel bike özellikle vergiye devleti aidatê van koruma oda vesaire evana yani pişta esnafa dişkênin û en ya muhim jî hayata iktisadê li Türkiye bûye esîrê faîzê Serokkomer Erdoğan jî anî ziman got ev bankê nava Türkiye millet sömürmüş dikin lê belê em neşahidin got Erdoğan gavnî muhim davêje belkî gavnî piçûk têne avîtin lê belê ji bo helbûna mesela faîzê gavê layıqî vî îşî nayêne avîtin ji ber wêna em dibên gerek faiz ne got ji sedî heft qas me ji sedî yazda hate dehûnîva veya ji dehûnîva çû yazda falan ev ne çözüme milletê me dixwaze
faiz rabe sistema faizi bi tamamiş gündema vi milleti dere veka gelek tişta faiz ecnebiye, faiz necmeye, faiz duri değerimeye, duri inancameye, duri baveriyameye, jiber wena em ser nave van insanı ku sorunu xo bimera parti olarak parvetkin em dibêjin gerek sistema faizi bi tamamı ilga bibe em Merkez Bankası işe wena kare wena be politika para politikası dibêjin be politika para müdahale piyasaya dike faizi biçekem dike biçek zêde dike ev tiştê hane illüzyone ev tiştê hane yani ve şartına esas tiştê mühime belki alikartiya van insanê sermayedar û zengîn aye ji ber wêna yani soruneka mühim yek jê jî barê faîzê ye. Tabii mesele ne sadece ev tenê ne pirin em eger zaman hebe em karin em sewalek dijî ser vê bipirsin kêkê Nurettin Kosserî hûn jî bi xwe di nav ticaretê de ne derdû kulê esnafan tücaran pir zêde ne em bê jî dizanin yani hema dikarin bêjin te esnaf tinin ku ne di nav lepê krediya dabin bankaya dabin yan jî qurûmê dewletê de bin hûn bi hawayekî çal vê meselê din hêrin û sistema faîzê Mamoste Eyüphan Eyüp Yanaç behs kir ji bo Tirkiye çiqa yani realiteyê de çiqa mümkün e ku çareseriyek ji vê meselê re bêdîtin gav bêne avêtin. Pêşî gelek em ser veya xeber bidin yani ez ne pisporê vê alana aboriyê me ama ji bo nake ez jî di nav hayatê de me ez nav esnaftiyê de me çend peyvê min ji guhezkarûn bêjin muheqqeq wê hebin. Pêşî em zanibin faiza Tirkî sistema Tirkî de aboriyê de sistemek kapitalîst e û li ser faîzê hatiye ava kirin. Hikûmet wexta got rakamê xwe fermî beyan dike, elan dike dibêjî mesele îsal piştî Çînê Tirkî bu pêşbazê duyemîn di mezinbûna ekonomiyê de sedî heft em mezin bûn. Belkî li gorî xwe rast dibêjî lewra ew li vergiya gojêretê li wê nadine rê û tücarê wê yî mezin ê xwediyê sermaye ê kapitalîst baxusuz jî ê got bîstê yani borsaya İstanbul'da û borsayê navnetewî wekî dinê de karê dikin karê tînin li reqemê wan dinere. Ew ji ser faîzê. Ew jî li ser faîzê û li ser perê li ser perayê. Perê germ. Ne li ser perê germ. Ne li ser gerek aboriya xelqa biçiyê got xelq karê wan hebe her ji xwe bişixulin veya esnafek dukana xwe xelkê bên cê alişverişê bikin alvêrê bikin daniştendinê bikin ew jî karê bi kira xwe derxîne û karê bi malê got firotî dîsa malekî nûh bînê tê xişûnawî kî hayata xwe bidomîne. Evêne hane anha li Tirkî pirsgirêkek herî mezin e. Esnafê biçûçik giş digirîn dibêjî kira me dernakeve tişê got me firotî ancak têra xwariname dike ew nemakarin wî malê xwe dîsa têxin şûnawî. Ama tül avema dinere, tül borsa, egot borsayê de perêwan mezin hene, naxin çêkirina fabrika, dixin faîzê, dixin bankayê û tül kara banka dinere, banka hakikaten li gor salê çûnî sedî 21-22 kar kirbûn, îsal gihaştin 24-25 kara wan. Heta li gor xeberekî min çendê anê di nav xebera de dît bankayê Türkiye çend banka hene di dünyayê de meşhurin yani dünyada herî bankayê ku zêde kar kirine yani tên hesabandin. Aynen bi vî şekliyê serokkomar hakikaten divê qoniya hanê de ne muqtedirê yahut da li hesabê jî ke bi vî şeklî tê me re karibêjî. Yani çawa banka çend bankayê Tirkî sermayedara wê xelkê Tirkî kî xelkekî cewal e. Xelkî berfire 8 milyon insan hey ev insanana ji sedî pêncî zêdetir nüfusa xort genci karı biçûl xebat bike
ne emekli go hamaj devleti bisin ve hatta kurume devleti sosyal bistine yani emekli maaşı bistin ulciye koruni giş de xabete de şogule xohidana ve anya ve piştavi giş darış van banki hanere suje hükümeti ki de vedranı gelleki mezin de varidi taveki dan ustandini maaşa u bono ya her çta ve banka ve giridayı bahane vejki ki evna bu peşi ben hap çend sala digo kayıt dışı yani ekonomiya go be kayıt yani vergi devleti eve gerek em jhole rakin bir şekli kapitalizm şu kafena dıxwazı bir şekli her tişt de ser bankarete icra kirin te her şkod makina ke bikir te her şkod daire ke bikir te her şkod tişek çi bikir gerek de ser banker her periyo xabe de bank işte hnek pereji bisin je bikuçi hakkı dosya masrafı hakkı nizamçı hakkı vesaire غيري vergi şekli vergi devleti go bedahane avana giş bankaş perete de kuje neviye perete dar جبانقي وجفرجير ونيفيوي أنجح دكيوي أشياء قوتي بكر إيش خو أول شيء كل سرته هجر فيتي مثلا مثالا 10 ورقة دب 20 ورقة دب 30 ورقة أفينا جكي السر بشتا خلق ملت السر بشتا أصنافه وإيجو جوار تكتجي إيجو خرج ذكن يعني إنساني بتشوشك أفانا جبشتا واندر كذا جبر في حقيقة إقتصادية تركيا أبوريا تركي آنها جزنجين أره سبيكولاتور أره جيجو السر بوسا خدي سرمایه جوان باشه خوشک داره لورا 8 میلیون انسان جوان رو دخبته و او برچید منو 8 میلیون برچید منو و او بخوجی که ها بره کارا خو قات بقات لسر هفدو دکن مخابن روشا ترکی اف بله سوالك تجيهد ve mesele de alternatif jve sistemi re em çid karin bibêjin û em bêjin çi ji bo pirsgirêka vê meselê tewsiye ve çi nemê ji Eyüp Yanaş bipirsin lêberê dema navberê hatiye temaşevanên hêja piştî navberê înşallah em bernama xwe bidomînin. Banga Heq ji Kelha Amed govara İslamî çandî û hunerî. Bugün için ticaret savaşları diyor ama Batı'da ticaret savaşlarını hep fiili savaş... Banga Heq ji Kelha Amed govara İslamî çandî û hunerî. Temaşavanên hêja bernama me di domet qismê dawiyê de ne mêvanên me alîkarê Serokê Giştî û Hüdaparê Eyüp Yanaş û Nurettin Kosserî nivîskarê kovara Kelha Amed Meser aboriya Türkiye, ekonomiya Türkiye xeberida sistema faizê me goca gelek cara Serok Komar Erdoğan rexnet ke dîne rojevê em navin kolê sistema faizê û em li dijî sistema faizê diber xwe didin divê lêberê gavê muteber nayên avêtin li gor we di realîteyê de ev çiqa mümkün e yan jî alternatîf ji vê sistemê re çi hene mamoste û ji bo çareseriya vê meselê tewsiye ve çi ne? Belê ev tiştê hanê pêşiyan vê bêjin ev mümkün e. Ev mümkün e. Yalnız berî her tiştî özellikle îro Serok Komar Erdoğan iktidarê de pêşî bira ew jî dev ji muxalefetê berde. Ev gotina hanê gotina muxalefetê. Yani sanki ewana muxalefetê de ne dava tişnê dî dikin halbuki iktidar ew e ew Serokê AK Partiye iktidare vî tiştê hanê ku bixwaze ji sistema faizê xilas bibe gerek ew gava bavêje îro Reîsê Cumhur Erdoğan bi temenniya tişta bêje evîna ne layık e ne uygun e. Ev yek ya di duan pêşî mesela Erdoğan kare çipke veya iktidar kare çipke en ya mühim ya mümkün e go çê bibe van bankê devletê hene mesela Ziraat Bankası Halk Bankası Vakıflar Bankası ev her sê bankê hanê hem bankanê masinin gevinin weta kawayî pir heye güvena wan nava alemê de heye bi wasta van banka karin gavnî pratik bavêjin ama maalesef heta îro tişt gavekî neavîtine evîna dide nîşandan got û kirin ne weka hevin
پیشی گره گوتن و تشتی بینه کرن موافقه هبن و که هبن اف یک یا دو مثلا اف بانک دولتی کارن چکن مثلا سبب سازبونا و بانکا جبوی قالقنما آبوریه جبوی مزنبونا اکونومیه جبوی گو ملت به هفره قالقن مش به خودی عیشو کار جبوی وینا بانکی هانی هاتنه چکرن جبوی گو ج تجاره را ج صنایعی را ج خلقی گو به تجارت هم حاله جبوی گو جوارا ری بکن راحتیه بکن جبوی وی هاتنه چکرن برا پیشی اوانا ورن سر وی چیزگیه هانه بوان بانکی دیره yarış nekin. Hali hazır mesela Erdoğan da bir ev banka tev bir insafın hefkas faizi cümlet dedine evi. Peki ev banka go iro de bin deste Recep Tayyip Erdoğan dene Reisi Cumhur dene Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası. Peki evanaj aynı bir kari nakin? Beli. Faiza go dedine millet ne kemiye vayedine. Kari vanca aynı hefkası. Öyleyse peşi gaziyame yek ji Recep Tayyip Erdoğan evet böyle gavi avul bevan bankayı devleti bafeşe. Ya da dua ev sistema hane mi çavaşı xlas bin. Ev sistema hane sadece bir hükümeti çeyin abi. Beri her tişti gerek em mefkura xoda kişkin. Gerek mefkura millet. Ali eğitimi ve ali her ali ve gerek em jive esareta kapitalizmi em xlas bibin. Malume faiz, sistema faizi en kolone mazın ye kapitalizmi. Kapitalizm ji ev ji evke yani şağı emperyalizmi pratikede. İro özellikle pişti harba düyevimin ya mazın yego harba mazın ya dua kazanç kirin evana luguri xwe sistema kapitalizmi nû kirin û bi tevî quruma ve musallatî dünyayê kirin tamamê we pê xwe zengîn kirin qaynaq û hebûnê dünyayê tamam kişandin ba xwe îro jî halê hazir ev sistem cariye ji alîkî ve IMF ji alîkî ve Dünya Bankası ji alîkî ve Dünya Ticaret Örgütü ev her se kurumê aboriya dünyayê tamam ji Amerika, İngiltere, Avrupa û çend dewletê zengîn re dişxulin di nava wan de mesela berê G7 hebû G7 hebû heft heb zengînê dünyayê di nav de bûn li gorî xwe qarar distandin îro ev G7 bûye G20 Türkiye jî vêga yek ji wan heye gerek ev sistema hanê di tamamê dünyayê de yani soruna dertxa meydanê îro şêst û diheb însan serwet û sermaya wana weka 3 milyar û 600 milyon însan serwet destê wan de ye. Li gorî reqemê fermî 840 milyon însan hê birçîne. Birçîne yani. Bê xwarinin, bê vexwarinin, birçîne yani. Di wê sinfê de ne. Hayateka bi vî şeklî cariye îro devleta me jî, devleta Türkiye jî di vê sistemê de dimeşe. Gerek dünya tev ji vê muzdarib e, em jî ji vê muzdaribin. Halê hazir ev sıkıntıyê got nava toplumê de ji yê piçûk hetayê mezin, ji yê feqîr hetayê zengîn, tev jê şikayet çîne, sebebek jê ev sistema hane. Gerek sistemeka got li ser insan û adalet ji xwe re xisti ber rêz gerek têkeve uygulanmayê. Ji ber wê nav partiya me di vê sûreca hade insan û adalet aniye ziman meşxwara kiriye slogan inşallah ev rêveçûna me li ser adalet û insan inşallah wê dewam bike roj bi roj wê zêde bibe ev me şahanê bele yani xilazî mümkün e gerek em qeydê destê xwe piyê xwe vekin em ji vê sistema faîzê xilas bibin faiz nahê li însan zengîn bibin refah sadece dikeve destê çend heb însana veya kesimeka
هندك اف انسان فقير وبلنغاز تفجي محروم دمينن اف سيستم هاني حضور وخشي نادع انسانيته خدای جورازی و وسیله ما نکسر آبوریجی خبردا که کنورتین امهاتن داویا برنامه وک 14-15 دقیقه هي دناوی هفته ده سر عالمه کی اسلامی سر صحبت کوی ویدیو کوی 5 سال 6 سال بری د روجا دیسا روج کاپیتالیزم کو خلاتی ملت دنیای کریه و ایرو دبنوی امپریالیزم kültürel که دبیجن ملت ترکیه جی خوبوی و گرتیه 8 Mart که دبیجن دنیا kadınlar günü د وی روجه ده و ویدیوی آنین روجه و و سری ده ایریشی عالمان کرن ایریشی هنک گوتنین اسلامی kavramı اسلامی کرن ام دوی ده دست پی بکن و چوال وی مسئله دن هیرن yani ev mutebertiya haliman roj broj dixinin arastiyem dinherin hükümet jiheleki de vi agri geçtke yani alim ku ketin rojeve ve alim ketin hedefa hinek embejin hezin qreş hükümetçi ligorwan beyanat adı o mutebertiya wan alima dixine Diyaneti de xapeş yani Diyanetçi kurumeka Türkiye Diyanetçi hakkı ve heye serinek tişta haber bide ki haber dedeci şu tamamı jihela embejin devleti ve hükümeti ve tişte dini xabaten dini Diyanet dike böyle cemaatu ve alimi İslamici ve herimi milleti peşwan peş milletine millet duani yani gaveko mutebertiya van alima bixinin milleti mecburi diyanete bikin u diyanetçi embejin ev qawetawi ku milleti tamami bide duxu o wan ter bike tine yani diyanet hed van sale paşe de millet bine piçek embejin evlehi bi diyaneti hani hatta çen sal beri em zanin ku seroki diyanete paşe rabun çun embejin de partinin bedin de bu namzede hinek kitebe ku nüvisandın yani ateizmi teşvik kirin em çoğal bir mesele bin herin yani peşi alemi İslami ve ilmi İslami nikare tekevin hükme tü devlet ve tü rixsınajki ilim ve alim serbukhane de دورة إسلامي بيشي وحتى أني آنها بفي شكلينه اللي بيشتي وحتاجو علم وعالم سربخبن خلق جبوخ منفعتها خلقي لجور رضا إله رضا خدا تعالى بيش بازي بيش كشي جو خلقي ردكن أف خلقي جو بفي شكلي ددبي عالمها بآوان دك بوان ردمشي جتوكي دحفكي كابيتاليست وظالم ودولتي قد خوازن خلقي خو خويناهم بمجن جوانا خلاص دكن جبر في كي في 100 سالي باشي دي بشتي قد دولتا بناوي اسلام دولتا آلي عثمان هات فشكلاندر جهدود كدو بيف دشوناوان دي جمهوريتا تركي هات ساسكرين اوينا شخوا خوست اف دولت حقيقي دي نا دولتا تركاي جيكي نا دولتا في خلقي هاني جيكي بلكي دولتا امكان بيجن دولتا سيونيستا بو yani Siyonista o emperyalisti dünyayı ki İngiltere bu veçarı o Amerika'yı an hacı ki avana hinek şart و مرج دانين بروانا وفي شكل بكن أمي استقلالها وبدولتي قبول بكن وانا جيكي بفي شكل قبول كن يعني جو أمري و شرطي و أمي قشة بجيه بينن شرطي وان شو يك جوانا إلغا كرنا خلافتي يعني يكيتيا إسلام مسلمانا adını jiki hüküm de kanun adı ve ne kanuni go Avrupa'yı yaşar çekirin ve ne vana binin leser halkı icra bikin. Yek jvana aheri mesela ki ev ki hukuki şeriatı ortaya rakı ego halk lgori milleti lgori halkıyı lgor fitrata Müslümana ve insaniyeti tevayı ve ne vana ortaya rakın ev hukuki دولتي غربي دولتي فلها جو اصلا نلقور فترتها فلها يجي بخوي يجي كي ونيفانا بينن والسيرفي خلقي هاني اجراء بكن
وقتا کو فینا آنین مجبورن گرک دین اسلامی و عالمش کش جحولی را کرنا جورتی را کرنا و آنها جکی افنا بخشکایی جورتی را کرن یعنی جخوا عالم اسلامی جبونا استقلالا خلقی خو ملتی خو کتبون حربا ده حربا ده قالك عالمي دلال وهجا وك استاذ بريزمان بخوجي كي جوانه كتن حربا بكفرير جبنا استقلالا عرضا اسلامي ديسا جدستي كفري درخينن مجادله كرن حرب كرن شركن دو ادراد قالك جوان شهيد بونه قالك طلبه وان شهيد بونه مثلا اسكار ويا بيجم حربا چانقاله قد بيجن نابكي ويدن هي حربا طلبان حربا طلبه علمين حربا مدرسه لياي جبنا جو جتهوك عالم اسلامي مدرسه طلبه مدرسه هاتنه جو نهشتنه جو انجلترا و دولته جو بيرنه بوغازا چنقالر در باسمن و بين عرض اسلامي استيلا بكن دو در خو كرنسد بخوينا خو بوجود خو سد لور چكر نهشتنه جو در باسمن بهزاره بلكي بده هزاره طلبه اسلامي طلبه مدرسان دو در جان دان شهيد بونه عالم في شكلي قال لك هاتن كي ممكن چند حبه گومان جي كي جبونا شرطي دولتي متغالبه بينجي دولتات تركي حكومتات تركي قوي دمي هات ساس كرن او انا قش قرتن سرقن كرن وخصنا حبسا يعني عالمي زانه دين اسلام قش حولي راكرن في شكل هاني وسيستمي جا اوروبا جي ايطاليا جي انجلترا وجي فرنسا هر يك جي سويسرا جي انين والسربي خلقي هاني اجرا كرن دور نرنگو کسی که کارب میته وی خلقی هانه بشوجی که نمایی کسی که کارب آزان بده نمایی لورا قش قدا خکرن یا ساکرن جبوی پشت دیانت ذکرن و گوتن دینه کی گوری دولتی بد بن کنترل دولتی دبی و خلقی جی که بک خدمتکار جمر برای دین جورتی را بچینا به تمامی گرک بن کنترل دولتی دبی آنها جی که پشتی افچند سال هدی اوینا هانه رابو دین اسلام حقیقتا دینه کی حر دین خود تعالی تو چخی سی قید و بندا پیر فکره هدی و انا دشکین داویج زلالیا خو در خو حوله و گلکی گودناوا سرگوی کی رابعین به شکلی ایرو هر قدره الحمدلله شیاربونا دین شیاربونا اسلامی دینی زیاده دبه ایگو خودیه و سیستما قرجی کفن دبینن و نش خلقی خاره نش ملتی خاره بلکه غربی ار شرقی ار دشغلن سیونیست و امپریالیست ار دشغلن اوانا تحمل ناکن بینا هنه جبر به کی دیو عالم اسلامی جنبز دکن یعنی به جنبز جناف دنقینن کی در عجب امکارم پی سر کومارج کی بدن قهراندن ام دینن بروی به شکلی په وی عالم هانه جکی هناك جناف نقاندن دانين بروي ده حقيقة وقتها قلت البيضاء في عالمي هان النار تشتكي بشرعي تشتكي بقانوني بإسلامي تيد تنية حق قوتية ده حق ده جهة ويجي كده قوتية وقتها قام بينسر مثلا بيركا وأف حشتي مارتي حشتي آداري روجا بيركا جهاني أف جو كيداري دركتي جرك مر حقيقة فينا خوشك زانبه يعني كابيتاليزم الدنيا اگو قيمت و دير هود دي پرا و سرمایه تني و انسانا بيركاجي كي تفدي گشي جبونا سرمایه ديك قربان و او درخسيه بچه شكل دركتي لامريكا ايالتك امريكاي فابريكاتور سرمایه دار بيركا شغل فابريكا كده و اف بيركانه هاني بيجن برا حق ما حق دستی ما حق خواطا ما خودانا ما بکی ماین برای که زلام آب امجو وکان کاری کی دکن ایش کی دکن برای پری ما حبکی زیاده بن یعنی جماعتی خور حبکی چیکی زام کی دخوازن دی برای حبکی راست برای پری ما تیرا ما بکن امکار بن به آبوریا مالا خو بکن خودی کاپیتالیست بی سرمایه‌دار وینا قبول نکن دورا وان دگرن تv atölye وان fabrika وان دریه و دیگرن و آن دشوت اینن بصدا بیرکی بلکه 14 سال حتی 5 سالی ایگو کار کردن آنها گش شوت آندنه دناو آگرده یعنی بیرکی دنیای ای خباتکار پیشی قربانا سرمایه دارانه قربانا کاپیتالیستانه جبویا gerek جوینا برون gerek دجمنی خوشک ناس بکن و ایگو تو وقتات الاسلام و دیروکا اسلام و پیرکاد نر در حق پیرکاد تو نر
پیرک حقیقتا جحالکی گلکی نخوش گلکی نباش درخسنه کرن افندی کرن خانم کرن خاتونه مالاخه و زلام و هر کس خستن خدمت آوان ایرو هگر روزک پیرکای جهانی هبه او روزاگو اسلام لدنیای لمكة ولمدينة بوي حاكم قالك أو روجاني هاني روجاغو دنياي محمد عليه الصلاة والسلام ببيغمبر دي ناس كر وبيركا بي إيمان كر وبي خطبون خدي الشرف جكولتي دركتن أو روجا بيركا جهاني نه روجاغو بالصدا بيرك أتوليا كده هاتن شوتاندن بدستي كابيتاليستا مع دوی وارد ایگود بین امزانه نه ام منورن ام آیدنه وی خلقی هانی نه وینا هانی وی جرما گو بدینا و کاپیتالیستا لپیرکا کریه اوینا دینن دخن ستوه دین اسلامی işte evine hani gerek halkımet ve varid şiar be ego pirek her dem kiriye obje kiriye aletek jibona go perekin u hilkşin bilind bivin qadi sermaye vanaj hevduna asbike u İslam'a aziz go pirek jibin kolatiye jibin wan merci gran go vak zlama gerek kare gran bikin u khudane birjinin u vazifa pirek hakiki go daiktiye go گهاندنا انسان به اخلاق اوه هانی پی دانش بیرا کرن جبونا گوکار بن پی وی خویدانا وی بمجن ولسر چکی وحدین گرک بیرک جی کی و خلقی آنها دنیا جی کی اوه نا خوشک زانم دجمن حقیقی بیرک کاپیتالیست و طلبه وینه و دوست بیرکی و دوست انسانیت تبیج کی دین خدا و اسلام و عالم اسلام نه دوی وارد گرک هم سر و کمار جی کی و هر کس جی کی دوی وارد gerek العالم اگهداری به که بیچه بیشه و لگوری و خبر بده و این چی تر ام دسته داخلی دیسا دورا گوتنی بدن ایپیاناش ماموسته اون سری مسئله اونی چی بیشن آراستی جگلک جیاب مردکاری و مسئله خبر بده اسلام چوال پیره کدنیرد سیاست ده پارتیک سیاسی و چوال حقی پیره کدنیره gerek میشن مسئله دریجه لی دوی هفتیا داویه ده که وقت هات روجوه اون چوال به مسئله دنهرن دسته داخل مای. بله خصوص سیداجی ایرو دیسا سروکه میگشتی آن زمان گو دین gerek neke ve tekela devleti. Evinatıştaki muhime çünkü ev devleta Türkiye peşiyavi ne pakje cürme ve zahfın gave go din teke ve tekela devleti ki isbe partiye ki go düşmene din be verekay çavaçe be jberwena yego yürüser ve mesele haber dedin gerek ev jizanibin go netice haberdana wan çiye lüye goriye haber bedin şayne diyanete birakas haber ne de evinatıştaki sakkate ne uygune lugori İslami de her hususide insani alim gerek haberdin özgürlük yani serbestiya haberdan o fikir peşi dibin İslami'de yani İslami muhafaza kiriye serbestiya fikir zam mühime gerek kesek jiveratı yasak bunu qadah bunu ki neyne diyanet bira haberde lebele yegod ve hususiyede ehilin alimin amri xudane ilm و فهم کردن فقه اسلامی gerek ona haberdin ama neticede içtihadı ki gave derket gerek herkes yara saygı hürmet beden nişandan hususen de mesela pirekedeji parti olarak partiyame rezame programame luguri İslami luguri Kur'an'ı rehentina İslami rehentina Kur'an'ı cumara sadece ev mühime İslam'ı pirek bilind kiriye, pirek xodi şeref ve haysiyet kiriye, İro kapitalizmi pirek baqaydu zincira gire daye sadece buye objeki metaaki jiboy zevqi ve jiboy pera jiboy go heneki diş zengin bibin İro hali hazır yego bahsa pirek etkin gayri insani dindar tav jiboy veyeki bahsedikin ne jiboy hakkı pireka گوش بوی حق پیرکا به گرک بری هر تشتی پیرکا جوی توزاقا
پرا و ذوقی درخن ایرو تلکی درینی تمام وانا پیرکاش خواره دکنه sadece sekreter و خواره دکنه او بجک یعنی malzeme ki ji boy reklame gerek pirek peşi xabatkarek erzan go emek wana işte nive yazılama be jiber vena işte bahse hakkı vadikin ev tişteki sakate pirek u zılam perçek her du yakın ne pirek be zılam tişteke ne zılam be pirek tişteke kıyasa her du kaj yanlış pirek hef qase değera ve zılam hef qase değera ve ev kıyasa ka yanlış pirek u zılam her du behevre tiştekin her du behevre maneki ifade etkin her du behevre değereki ifade etkin yek juana bitene değereki bir tamami ifade nake nayna zaman jiber vena gerek çava god her hususi de lazım ed ve hususi de ji gerek em be pencera İslami be pencera Kur'an'ı ve meseleci benerin em vi tiştehane em nekin malzeme je siyasetera kiş bu siyasete xwe bike malzeme pireki gerek peşi pirek tepkiya xwe bine nişandan yê got pîrekê ji bo siyaseta xwe ji bo geleceka xwe ji bo zenginiya xwe dike malzeme gerek peşi pîrek tepkî bine nîşandan inşallah ev milletê me wê heqîqeta vê meseleyê jî fehm bike. Mana baba xwe ji razî ve mamostayî kenar berê keremkin sistemek god heftê adarê de pîrekê di bîra xwe de neyne û hurmetê jêr nekin. Di heştê adarê tenê de di rojekê de wê di bîra xwe dibîne û di ser navê wê re dîsa pera û kapitalê dewşirmiş bike û di nehê adarê dîsa wê ji bîra bike ew ne sistemek adil adaletliyê sistemek got pîrekê bike dayîk û cennetê tê xebin nigê wê û her sale wext yani 365 rojê salî gişî wê li ser serê xwe û dayîka xwe قبول بکه او سیستم عادل سیستم خدایی خوازی bu apireke god bin vesihede bin inşallah.Ode jo razî be mala baba ki Nurettin Koseri û ki Eyüp Yanar serçava rahatin. Temaşahan heja em hatin dawiya bernama xwe heta heftiyektin bimînin xêr û xweşiyê da emanetî Xweda bin.